Namhlanje ake ngithathe inhlamba yami ke ngiye lapha ePhimvili laphana ngigibele uM1 gibela uM1 manje na ngiyongena ngoChris Hani Road ngidabula laphana ngiyodlula laphana eBaragwana's Hospital ngidabula laphana phakathi weBaragwana Hospital kanye nebara lapha ezone 6 ngiyadabula manje na ngiqonda ngqo lapha ePhimvili ngase Maponya Mall esigamekweni esenzekile laphana ngiyothuka nje inhlamba ngafika kade zinja uyabona lento eyenzeke lapha yana ePhimvili ngasemaponya Mall kwenzeka inhlunu lapha yana nina ma-owners ama-taxis msuneno uma ngabe nisangana lana nivuthuka inkununu lana nidakwa nisangana ebese lamagolo lawa anisebenzelayo ahambe aye lapha yana phambi kwegate lasemaponya Mall ayo lokhuza laphana ayovimbela ama-Uber laphana avimbela ama-Uber bayajika babophela ama-Uber drivers ey'tulweni zama-Uber bayabashisa laphana bashisa iy'moto bashisa abantu msunyonyoko singomakanya sifuna ukunitshela-ke nina ama-taxi owners alapha ya elokhuzeni kwi-Chris Hani Road laphayana ukuthi niyasangana nina zinja niyathakwa nina msuno kusho thina singomakhanya asinesa futhi ngeke nisenze lutho sithi namagolo nje uyabona inhlunu leyanto inhlunu yegeja leyanto eniyenze lapha nina zinja inhlunu nje engenalebe futhi empty lamasimba enwenze lapha yana uyabona kunalesiphuqa sendoda enekhanda elikhulu engathi u10 pound wesando laphana abayishisele iquantum laphana iyaqhamuka iyasantuza umdido nembobo laphana izodabukela itaxi kunemphefumulo yama-Uber drivers eshisiwe laphana lomsunwenja we-taxi owner uzodabukela itaxi yakhe uzokhalela itaxi yakhe uzuyasonga laphana usongela abantu uthi nicabanga ukuthi sekuzoba khona ukuthula-ke nicabanga ukuthi sekuzoba msunuka nyoko wena nja gololensha ongenazwelo nenhliziyo embi msunwenja kusho thina singomakhanya sithi msunuka nyoko lenhlabathi lesiyayithela kulelo phalish lakho elingavuthiwe inja kusenze lutho ke futhi ke ngisho ungakhipha ezokugcina ngce inkabi ngithi kwayizona lezo nkabi msunyo nina kusho mina amasimba lento ebuya ikhuluma laphana wena nja kube interviewer laphana uthi wena itaxi yakho ibiyini itaxi ene-insurance gololensha kunemphefumulo enishisile lapha ibiyini itaxi into i-insurile kunemphefumulo enishise kanye nama-Uber lapho ePhimvili amasimba lento eniyenza nitshelwa yithina singomakhanya sithi insizwa sithi apho ngeinsizwa zamatekisi ezihlonipha abantu insizwa zamatekisi ezihlonipha imboni yamatekisi enjengomavava sithi apho ngalezo insizwa lezo amasimba lele msunu lena evele isuke nje idala udlungunyane
udungunyane emateksini yazi ukuthi yona yodwa nje edubulayo ihamba imisa ama-Uber drivers lana ibabamba inkunzi bashisa bebaphuca imoto imsunu yonke lento eniyenza kusho thina singomakanya sithi wayekeni lo masimba lawo mhlanzo yemkhanqala eniyenza lapho ePimville ngasemaponya mall sithi uyekeni lo mhlanzo loyo lo msipha omsunu enwenza lapho sithi awuphele nya singomakhanya ongakuzwa kahle lokho esikushoyo kade msunu kanyoko malebe